Perezida Teodoro Obiang Nguema wa Guinea Equatorial ku nshuro ya gatandatu yongeye kurahirira kuyobora igihugu indi manda y'imyaka 7. Amerika n'umuryango mpuzamahanga ariko banenga intsinzi ya Obiang mu matora. Abana bagera kuri 80 bo muri Chad bari bafunze nyuma y'imyigaragambyo yaguyemo abagera kuri 50 mu kwezi kwa 10. Ejo kuwa kane ubuyobozi bwatangaje ko barekuwe hatanzwe ingwate. Muri Kongo abaganga batagira umupaka batanze impuruza ko umubare w'abarwayi bakorera ugenda wiyongera bitewe n'imirwano ya M23 n'igisirikare cya leta yahatiye abantu kuva mu byabo. Imyiteguro y'amatora azaba muri Tunisia ku itariki ya 17 y'uku kwezi irarimbanije. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters ariko yavuze ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bigaragambya bamagana Perezida Kais Saied. Turangirize muri Niger aho mu majyaruguru y'iki gihugu cyo mu butayu bwa Sahara habera ibirori byizeza kubyutsa ibikorwa by'ubukerarugendo. Ubukerarugendo bwari bwarazambye kubera ubwishingi bwakorewe Abafaransa 6 muri 2020 baguye mu bitero by'abajihadiste.